mu Rwanda. Yarahiriwe kuko yabonaga umwanya gukomeza gukurikirana gahunda z'Ishangi TV. Ishangi Company Limited, iyi ni company ikomoka mu gihugu cyacu igamije guteza ubuvuzi gakondo imbere buvugurure kandi bujyanye n'igihe. Ikora mu turere twose tw'igihugu ndetse no hanze yacyo. Igamije kuzamura impano z'urubyiruko zitandukanye harimo gukina sinema nyarwanda, kumenya gufotora no gutunganya amafoto, kwigisha ubuvuzi gakondo buvugurure kandi bujyanye n'igihe, kwigisha ubudozi bugezweho kandi mu gihe gito. Tubigisha gutunganya imisatsi, tubigisha gukora amarangi y'amazu, kwandika ku byapa n'imyenda, gukora amasabune atandukanye, ay'amazi ndetse n'amasabune akomeye, amavuta, hand sanitizer n'imigina y'ibihumyo. Wari uzi ko tubigisha gukora n'ibikomoka ku ifarini, bantu murwaye indwara zitandukanye, diabete, umutima,
umwijima, inzoka, impyiko, imitsi, abagabo batagira akanyabugabo, asima, hemoroyide, indwara z'imyororokere, amarozi atandukanye, umugongo, kuribwa ingingo, uruhu, amaso, amatwi, utubwenge, ubumara butandukanye, imihango idakama, n'abatajya mu mihango nimutugane kubera ko mwese twabatekerejeho. Tunasuzuma dukoresheje mashini, hari na mashine zivana imyanda mu mubiri n'izikangura ibice by'umubiri bisinziriye. Bantu mufite indwara zananiwe kandi tugane kubera ko tubakoraho rikanga. Ishangi Company Limited kandi bafitiye ishuri ryiza ribigisha ubudozi, free making and film production. Riherereye hafi y'ibiro by'umurenge wa Ruhango, hakunze kwitwa ku kizu cy'abarundi, munsi neza urusengero rwa Methodiste Libre. Ishangi Company Limited kandi yabashyiriyeho Ishangi Radio TV, aho mushobora kwamamariza ibikorwa byanyu. Banyenganda, bacuruzi, banyamahoteli, namwe mwese mwikorera utwaye mushaka kugaragaza ibikorwa byanyu. Nimutugane tubamamarize kubera ko umukobwa abuze umuranga yaheze mwanyina. Mwatwumva mwanditse Ishangi Radio TV, mukabana natwe mu biganiro byacu byiza. Nadukurikira kandi kuri channel zacu zitandukanye, Ishangi TV, Ishangi X TV na Ishangi Focus TV. Mwatwandikira ku rubuga rwacu kandi ari rwo ishangiri.rw. Mwanadukurikira kuri email yacu cyangwa mukatwandikira ariyo ishangicompanyltd@gmail.com, cyangwa mukaduhamagara kuri 078 54 08 252 cyangwa se 0722 50 Ishangi Company Limited mutanga ubuvuzi bwuzuye.